I'm Tajik. من تاجیک هستم. سلام علیکم دوستدارانی забономӯз. خوش آمدید به کانال ما Englishkada. امروز میخواهم با شما در موضوع کشورها و ملت و زبانها صحبت نمایم. بیایید رفتیم. Where are you from? یا که Where do you come from? از کجا هستید؟ ما چنین جواب میدهیم. I am from Tajikistan. من از تاجیکستان هستم. I am Tajik. من تاجیک هستم. I speak Tajik. من با تاجیکی گپ میزنم. بیایید از گفتن 4 سمت عالم شروع میکنیم. North، شمال، South، جنوب، East، شرق، West، غرب. آسیا، قطعه آسیا، تاجیکستان، تاجیکستان، تاجیک، تاجیک، زبانی تاجیکی. ازبکستان، ازبکستان، ازبک، ازبک، زبانی ازبکی. ایندیا، هندوستان، ایندیان، هندو، زبانی هندی. چاینا، چین، چاینیز، چینی، زبانی چینی. ژاپن، ژاپن، ژاپنیز، ژاپنی، زبانی ژاپنی. ساوت کره، کره جنوبی. کوریان، کوریاگی، زبانی کوریاگی. تایلند، تایلند، تای، تایلندی، زبانی تایلندی. مالزیا، مالزیا، مالزیان یا که ملی، مالزیاگی، زبانی مالزیاگی. قطر، قطر، قطری، عربیک، قطری، زبانی عربی. اروپا، فرانس، فرانسه، فرنچ، فرانسوز، زبانی فرانسوی. The United Kingdom، شاهنشاهی متحده. انگلند، انگلیا، ویلز، ویلز، اسکاتلند، شوتلندیا، نورثرن آیلند، ایرلندی شمالی. همین 4 منطقه نامبر شده در یک جایگی United Kingdom، شاهنشاهی متحده نامیده می شود و اون مردمایی که در قسمت انگلند یعنی انگلیا زندگی میکنند با آنها انگلیش و اون نفرانی که در 3 منطقه دیگر سکونت میکنند بریتیش گفته می شود. جرمنی، آلمان، جرمن، آلمانی، زبانی آلمانی. گریک، یونان، گریس، یونانی، زبانی یونانی. ایتالی، ایتالیا، ایتالیان، ایتالیایی، زبانی ایتالیایی. پولند، لهستان، پولیش، لهستانی، زبانی لهستانی. روسیه، روسیا، راشن، روس، زبانی روسی. اسپین، اسپانیا، اسپانیش، اسپانی، زبانی اسپانی. سوئیسرلند، شویتزاریا، سوئیس، شویتزاریایی، زبانی شویتزاریایی. ترکی، ترکیه، ترکیش، ترک، زبانی ترکی. نورث امریکا، امریکای شمالی. The United States، ایالات متحده. American، انگلیش، امریکایی، زبانی انگلیسی.
Canada, Canada, Canadian, English, French. канадиягӣ забони англисӣ, забони французӣ. Mexico, Mexica, Mexican, Spanish. мексиягӣ забони испанӣ. South America, амрикои ҷанубӣ. Brazil, Braziliya, Brazilian, Portuguese. бразилиягӣ забони португалӣ. Africa, Африқо. Nigeria, Nigeria, Nigerian, English. нигериягӣ забони англисӣ. Egypt, Misr, Egyptian, Arabic. мисрӣ забони арабӣ. Australasia, қитъаи Австралия. Australia, Australia. Australian, English. австралиягӣ забони англисӣ. хуб, чӣ тавре ки мушоҳида намудед, калимаи забон ва миллат дар бештари кишварҳо танҳо ба як калима ифода ёфт. барои мисол, калимаи теҷик дорои ду маъно: миллати тоҷик ва забони тоҷикӣ, ё ки калимаи Russian рус, забони русӣ. аммо дар баъзе минтақаҳо мухталиф аст. барои мисол, дар Мексико миллати мексикоӣ Mexican ва забонашон ки испанӣ аст, мо забонашонро Spanish мегӯем. кишварҳо ва миллату забонҳо ҳамеша бо ҳарфи калон навишта мешаванд. барои мисол, I'm Tajik, not I'm Tajik. баъзан вақт ҳарфи S дар охири миллатҳо ҳамроҳ гардида шакли ҷамъи ҳамон миллатро мефаҳмонад. барои мисол, Tajiks, Tojikon, Italians, итолиёвиҳо. ва баъзан вақт ба ҷои ҳарфи S дар аввали калима ҳарфҳои TH ҳамроҳ мегардад. барои мисол, The Chinese, хитоиҳо, The French, франсузҳо ва ғайра. биёед акнун якчанд ҷумлаҳоро мебинем. I come from Switzerland. ман аз Швейтсария ҳастам. I'm Swiss. ман швейтсариягӣ ҳастам. I speak German. ман бо забони олмонӣ гап мезанам. I'm from Spain. ман аз Испания ҳастам. I'm Spanish. ман испаниягӣ ҳастам. I speak Spanish. ман ба забони испанӣ гап мезанам. I'm American. ман амрикоӣ ҳастам. I speak English. ман бо забони англисӣ гап мезанам. хуб дӯстон, видео инҷо ба охир мерасад. то видеои оянда, худо ҳофиз.